ورزی و اجتماعی فروغ معرفت محبوب ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборот бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома норасоии маводи ғизоӣ дар ҷаҳон, ҳолати воқеӣ ва роҳҳои пешгирии таъсири он. нақши хизматрасониҳои молиявӣ дар ташаккули фаъолияти соҳибкорӣ. муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон дар Покистон. аз васеъкунии имкониятҳои истеҳсолию хизматрасонӣ то таъсиси ҷойҳои нави корӣ. хизматрасониҳои ғайринақдӣ дар Бадахшон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳмон. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмон Юсуф Аҳмадзод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Воҳидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Воҳидзода Ҳабибулло Сайдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Воҳидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Воҳидзода Ҳабибулло Сайдулло прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҳаётзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Қосимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қосимзода Хайриддин Шарифҷон муовини прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҳмон. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмон Юсуф Аҳмадзод котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Оқилзода Нурулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. шарҳи мавзӯи дигар. аз теъдоди умумии аҳолии ҷаҳон тақрибан 245 миллион нафар аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ мекашанд. дигаргуншавии иқлим, биёбуншавӣ, нооромӣ дар баъзе кишварҳо ва зиёд шудани аҳолии кураи замин аз сабабҳои аслии ин вазъ дониста мешавад. ҳолати ҷаҳон дар самти таъмини маводи ғизоӣ чӣ гуна аст ва барои пешгирии таъсири ин раванд ба ҳар як оила анҷом додани кадом корҳо зарур мебошад? тафсилот дар гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло.
حالا شماره نفرانی که از نورسایی مواد غذایی تنقیصی میکشند 345 میلیون نفر بوده. طبق پیشگویی تا سال 2030 به 670 میلیون نفر خواهد رسید. سال 2023 در جهان به 158 میلیون اهالی دولت‌های عالم کمک غذایی دسترس کرده شده است. هر سال با سبب دیگرگونشوی اقلیم تقریباً 12 میلیون گکتار زمین امکانیت حاصلدهی خود را گم میکند. موافق نشاندادها اگر حادثه همین خیلی رفتن گیرد، همین حادثه ها این به آن آورده میرساند که در آخر همین 10 ساله، یعنی که به 5 سال دیگر رو گیریم، اگر همین 10 ساله آخر باشه دیگر این تعداد اهالی که از تنقیصی میکشد در مواد غذایی با 589 میلیون آورده میرساند. بنابراین با نظر داشت پیشبینی ها، پیشوای معظم ملت دویما در برآمدهای خودشون، یعنی که قریب یک 10 سال 2 سال اخیر قید کرده میگذارن که بیشتر و بیشتر ما استحصالات محصولات کشاورزی رو در جمهوری تاجیکستان براه مانیم و این خیلی نشاندادهای خوب ما نائل شدیم. طبق تحلیل ها شماره نفرانی که در دولت های گوناگونی عالم از نورسایی مواد غذایی تنقیصی میکشند همه ساله زیاد میگردد. دیگرگونشوی اقلیم، بیابانشوی، ناآرامی ها در بعضی دولت ها، زیادشوی اهالی کره زمین سبب اساسی دانسته می شود. طبق معلومات سازمان ملل متحد سال 2022 هر روز به حساب میانه در سراسر جهان 828 میلیون نفر از نورسایی غذا اذیت میکشند. تعداد نفرانی که سال 2019 از نورسایی مواد غذایی در دولت‌های جهان تنقیصی کشیدند 135 میلیون نفر را تشکیل می‌نمود. این شماره در سال 2022 به 345 میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال 2019 210 میلیون نفر زیاد می‌باشد. نورسایی مواد غذایی در جهان تدریجاً بیشتر می‌گردد. استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده تاجیکستان از یک زمین به دست آوردن چند حاصل مطابق گردانیدن روند کشت و پرورش زراعت به شرایط کنونی اقلیم و مهنت پیوسته را تحلیلگران وسیله اساسی برای سعادت عائله ارزیابی می‌کنند. نوع و نمود زراعت ها رو در استحصالات کشاورزی جاری کردن ما در کار است که آنها بخصوصا به عوض‌شوی اقلیم، به خشکسالی ها و آنها استوار باشد و آنها توانند که در حالت ناگوار هم یک حاصل دلخواه داده توانند. ما باید که در روند کشاورزی ما باید که تمام اصول معاصر آن را استفاده بریم. خصوصا با نظر داشتی که ما یک منطقه آسیا جاگیر هستیم و در اینجا باشه دیگر اساس تغییرابی اقلیم ما اگر در دیگر منطقه ها با زیاد شدن آبخیزی ها یعنی که بارشات ها باشه در ما اصلا به خشکسالی ها آورده میره، یعنی که خشکسالی بیشتر به خشکی آورده میرساند. از این جهت ما باید که نوعها و نمود زراعت ها رو انتخاب کنیم که به خشکی بیشتر تاب‌آور باشد و ما باید که اصول های معاصر آبیاری آن را، یعنی که هم آبیاری قطرگی، هم آبیاری یعنی که بارانی، هم دیگر اصول های آبیاری را یعنی که برامانیم. بعد که ما تکنولوژی پرورش زراعت را اصول معاصر را استفاده می‌بریم، البته ما گرفتن حاصل بلند را، حاصل دلخواه را به دست می‌آوریم. اگر در دولت‌های دیگر مردم از نورسایی مواد غذایی تنقیصی کشند، در دولت‌های پیشرفته بالاروی ارزش محصولات کشاورزی مشکلی اساسی عنوان می‌گردد. در سال 2023 تنها از جانب سازمان ملل متحد 158 میلیون نفر در سراسر جهان کمک غذایی دسترس نمودند که این بلندترین نشانداد در طول تاریخ میباشد. طبق پیشگویی سال 2003 بیش از 670 میلیون نفر میتوانند احساس گرسنگی کنند. ما باید که فعالیت خود را به عوض‌شوی اقلیم مطابق سازیم. عوض‌شوی یعنی که اقلیم با ما مطابق نمی‌شود. ما باید که به فعالیت خود ما مطابق شویم و هر قدری که ما تیزتر و بروقت‌تر فعالیت خود را با عوض‌شوی اقلیم مطابق می‌شویم، همون قدر مطابق‌تر می‌گردیم و همون قدر مثلا خصوصا استحصالات کشاورزی خوب براه مانده می‌شود، همون قدر محصولات بیشتر استحصال می‌شود و همون قدر ما هم بازار داخلی و هم صادرات خود را بیشتر تامین می‌نماییم. سال 2024 در تاجیکستان حجم استحصال محصولات کشاورزی به 74 میلیارد سومانی برابر شده است که سرعت افزایش 10.6% را تشکیل می‌دهد. طبق تحلیل ها گفته می شود که در صورت استفاده بیشتر امکانیت های طبیعی می توان نشاندادهای استحصالی را بلند و در برابر تامین طلبات بازار استعمالی امکانیت های صادراتی را
васеъ гардонид. тибқи маълумот аз теъдоди умумии нафароне ки аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ мекашанд 60% дар давлатҳои ноором зиндагӣ мекунанд. расидан ба қадри истиқлоли давлатӣ, истифодаи бештари имкониятҳои табиӣ, меҳнати пайваста ва ба талаботи замон мутобиқ гардонидани раванди кишту парвариши зироат аз имкониятҳои асосӣ барои афзун гардонидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дониста мешавад. яъне ҳар фарде меҳнат намуда заминро самаранок истифода мебараду вобастагии оиларо аз бозори истеъмолӣ кам мекунад, саодати зиндагиаш афзун мегардад. наврусоҳи азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, Баҳодур Ҳасанзод, ахбор. низоми устувори бонкӣ дар таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ба хусус пешрафти соҳаҳои афзалиятнок, баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва васеъ намудани манбаъҳои даромади иловагии буҷети давлатӣ нақши муҳим мебозад. дар доираи беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар самти пешниҳоди қарзҳо, нишондиҳандаҳо дар муқоиса ба солҳои гузашта афзоиш ёфтааст. шарҳи Мансури Ҷалол. бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи афзояндаи иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ дар 5 соли охир аз ҷониби низоми бонкии кишвар беш аз 80 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олӣ иброз доштанд ки ҷиҳати идома додани ин раванд ба Бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ супориш доданд ки ҳаҷми пешниҳоди қарз ба иқтисодиётро ҳамасола зиёд намоянд. сиёсати қарзӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти низоми бонкӣ маҳсуб ёфта, имрӯз ин раванд дар кишвар хеле тақвият ёфтааст. президенти кишвар ба масъалаи дастрасии аҳолӣ ба воситаҳои молиявии осону арзон дар паёму баромадҳояшон ҳамеша таваҷҷӯҳ мекунанд. ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба ҳайси миёнаравии молиявӣ пешниҳоди қарзҳоро ба мизоҷон аз ҳисоби маблағҳои ҷалбшудаи музднок бо муҳайё намудани тамому шароиту имконот амалӣ менамоянд. طبق دورنما حجم قرضدهی از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی تا آخر سال 2027 باید به بیش از 100 میلیارد سومانی رسانیده شود. بانک‌های تجارتی و دیگر تشکیلات‌های قرضی می‌توانند در دایره امکانیت‌های موجوده خود با پیشنهاد قرض‌ها به سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادیات ترکیب اقتصادیات رو دیگرگون نموده سطح رشد آن را تامین و صفت زندگی اهالی رو بلند بردارند. چقدری که حصه امانت پسندازها با بانک‌ها با نظام بانکی زیاد گردد، سطح قرضی نظام بانکی با سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادی زیاد می‌گردد. پیشرفت جامعه، فراوانی بازار و آسودگی اهالی هم از فعالیت شفاف و با نظام بانکی پیوستگی زیج داشته بر رشد باثبات تجارت و دستگیری مال استحصال کنندگان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. تشکیلات‌های قرضی مالیوی جهت زیاد نمودن پسندازها و جلب بیشتر مشتریان پیوسته تدبیرهای دخلدار از قبیل جاری کردن شکل‌های نو پسندازگذاری، هوسمندگردانی مشتریان طریق پر کردن صورت حسابی پسندازی، جلب مبلغ‌ها طریق برنامه‌ها، پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های موثر بانکی از قبیل همیان بانکی، حساب برابرکنی غیر نقدی طریق QR رمز، بانکینگ موبیلی اندیشیده ایستاده‌اند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ таъкид намуданд ки бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ барои боз ҳам баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкӣ, ҷалби бештари пасандозҳои шахсони воқеиву ҳуқуқӣ ва вусъат бахшидани фаъолияти низоми рақамии хизматрасониҳои бонкию молиявӣ бояд чораҷӯӣ намоянд. имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии покистон муаррифӣ гардид. ҷаҳонгир Сафарелзода гузориш медиҳад. аз 31 январ то 2 феврали соли равон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Пакистан Travel Mart 2025 имконоти сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Қарочии ҷумҳурии Исломии Покистон муаррифӣ карда шуд. дар намоишгоҳ гӯшаи сайёҳӣ ташкил гардида таомҳо ва рақсу сурудҳои миллӣ намоиш дода шуд.
ҳамзамон дар доираи намоишгоҳ губернатори музофоти синди ҷумҳурии покистон ва дигар ҳайати расмӣ аз гӯшаи сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон дидан намуда бо имкониятҳои сайёҳии таърихию фарҳангӣ ва табиию экологии кишвар шинос гардиданд. дар ин зин ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди сайёҳӣ ба маврид ва саривақтӣ арзёбӣ карда шуд. дар дораи намоишгоҳ дар мавзӯи муайян кардани самтҳои афзалияноки сайёҳӣ барои ояндаи устувор форум доир шуд ки дар он намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳамчунин бо мақсади муаррифии бештари маконҳои сайёҳии тоҷикистон ва ҷалби ҷаҳонгардон байни ширкатҳои ватанӣ ва ширкатҳои покистон вохӯрӣ доир шуд. ёдовар мешавем ки намоишгоҳи мазкур яке аз бонуфузтарин намоишгоҳҳои байналмилалӣ ба ҳисоб рафта дар он 250 000 нафар аз 45 давлати ҷаҳон иштирок намуданд. имрӯз дар шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории соҳаи кор бо ҷавонон ва қадрдонии ғолибони озмунҳои соҳавӣ дар соли 2024 баргузор гардид ки дар он беш аз 150 нафар ҷавон ҳавасманд гардонида шуданд. Зайналобидин Саломиддин ва Фарҳоди Восеъ гузориш медиҳанд. дар маросими ҷоизасупории ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорату идораҳо, донишҷӯён ва ғолибони ҷоизаву озмунҳои дигар иштирок намуданд, гуфта шуд ки ҷавонон нерӯи созанда ва ифтихори ҷомеа буда дар роҳи пайванди наслҳои башар нақши муҳим ва рисолати бузургеро бардошт доранд. пешрафти ҷомеа бидуни саҳми ҷавонон тасаввурнопазир буда шукуфоӣ, зебоӣ ва созандагиву беҳбудии зиндагӣ аз ҷавонон ғайрату матонати зиёд тақозо мекунад. маҳз ба ҳамин хотир аз оғози солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати муҳайё намудани шароити мусоити зисту зиндагонӣ, илмомӯзӣ, ҷисману рӯҳан солим ба воя расидани ин қишри фаъоли ҷомеа тадбирҳои муҳим ва саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. соли шашум аст ки бо мақсади қадршиносии хизматҳои шоиста ва ҷавонмардии ҷавонон дар назди ҷомеа ва давлат, ҷасорату фидокорӣ дар вазъияти ҷангӣ, ҳолатҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллату давлат, адои қарзи ҳарбӣ, хизматию шаҳрвандӣ барои дастгирӣ, ҳавасмандгардонӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонон ҷоизаи шуҷоат ва ҷавонмардӣ таъсис ёфтааст ки дар соли 2024 аз ҷониби комиссия 12 нафар беҳтаринҳо бо ҷоизаи шуҷоат ва ҷавонмардӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳамзамон ғолибони озмон барои дарёфти ҷоизаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар самти адабиёт, санъат, меъморӣ, рӯзноманигорӣ, барномасозӣ, техника, технологияю инноватсионӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, инчунин аз рӯи номинатсияҳои беҳтарин сохтори соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар соли 2024, беҳтарин волонтёри соли 2024, беҳтарин муассисаи тарғиботӣ дар соли 2024, беҳтарин корманди соҳаи кор бо ҷавонон дар соли 2024, беҳтарин сохтори кор бо ҷавонон дар соли 2024 ва дигар номинатсияҳо ҳавасманд гардонида шуданд. мавриди зикр аст ки телевизиони тоҷикистон беҳтарин муассисаи тарғиботӣ дар самти кор бо ҷавонон дар соли 2024 сазовори дипломи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш гардид. дар идомаи маросими ҷоизасупорӣ ғолибони озмон барои дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар байни донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ қадрдонӣ гардиданд. инчунин озмунҳои васфи ҷавонӣ ва ватан шукӯҳат побарҷо ки давоми соли 2024 баргузор гардида буданд натиҷагирӣ ва ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. роҳандозии чунин озмунҳо ба хотири ҷалби наврасону ҷавонон ба китобу китобхонӣ, омӯзиши таъриху фарҳанги миллат, гиромидошти арзишҳои миллӣ, тавсеяи навоварию ихтироъкорӣ ва дарёфти беҳтарин истеъдодҳои ҷавону наврас натиҷаи самарабахш ба бор хоҳад овард. дар анҷоми чорабинӣ баҳри болидарӯҳии иштирокдорон аз ҷониби гурӯҳи ҳаваскорони оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод гардид. Зайнулобидин Саломиддин, Фарҳоди Восеъ, Саидшо Муродалиев, шаҳри Душанбе, Ахбор. анҷоми корҳои созандагӣ ва бунёди иншооти гуногун таъйинот дар ноҳияи шаҳри Туз ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву истеҳсолӣ, рушди хизматрасонӣ ва беҳдошти сатҳу сифати рӯзгори сокинон мусоидат намудааст. дар баробари ин раванди корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигар идома дошта дар муҳлати муайяншуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ.
иншоот ба нақша гирифта шудаи ҷашнӣ ба истиқболи 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ, маишӣ, савдову хизматрасонӣ, варзишӣ, таъмири роҳу пулҳо ва дигар самтҳои барои таъмини шароити рӯзгори шоистаи сокинон мусоидаткунанда иборат буда, аллакай 191 адади он сохта мавриди истифода қарор дода шуда, кор дар ин самт идома дорад. дар ноҳияи шаҳри Туз тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроякунандаи давлати ноҳияи шаҳри Туз 359 адад бинову иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 191 таи он мавриди истифода қарор дода шуд ки 53.2% нақша чорабиниро дар бар мегирад. тавре иттилоъ дода шуд, қисмати беши иншооти ба нақша гирифта шудаи ҷашнӣ дар ноҳияи шаҳри Туз фарогири соҳаи маориф буда, дар деҳаҳои навбунёд, муассисаҳои нав ва дар назди мактабҳои шумораи хонандагонашон зиёд гардида, бинову синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида истодааст. дар назди масҷид рақами 11 бинои иловагӣ дуошона барои 240 ҷои нишаст дар як баст, муассисаи таҳсилот миёни рақами 14 бинои иловагӣ 240 ҷои нишаст дар як баст ва муассисаи таҳсилот миёни рақами 18 барои 240 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шуд. дар деҳаи айвоҷи ҷамоати деҳоти айвоҷ як муассисаи таҳсилоти миёни умумӣ аз тарафи соҳибкор барои 240 ҷои нишаст зиёда аз 27 синфхонаҳои иловагӣ аз ҳисоби падару модарон сохта ба истифода дода шуд. дар деҳаи қарошувоқ ду муассисаи таҳсилоти нав аз тарафи падару модарон ҷамоати пахтаобод муассисаи таҳсилоти миёни рақами 41 нав аз тарафи падару сохта ба истифода дода шуд. дар назди 5 муассисаҳои таълимӣ ошхонаҳои замонавӣ ба истифода дода шуд. дар бунёди иншооти соҳаҳои иҷтимоӣ бахусус маорифу тандурустӣ дар баробари маблағҳои бюҷетӣ ва барномаҳои давлатӣ ҳамчунин саҳми сокинон, кумитаи падару модарон, соҳибкорон ва он нафароне ки мақсади сафари ҳаҷ доштанд ҳиссаи муносиб мегузоранд. дар ҳудуди ҷамоат қариб 5 та мактаби 300 нафара мактаб сохта спориданд мардум. ҳама сарҷам шуда ободони деҳара баланд бардошта истадем. инҷа ба якта садик сохтона вада карда истадем, боғчаи баъд якта балнисаи замонавӣ сохтон ба вада метиҳем. то синфи 4 мехонанд талаба, баъд муассисаи 3 километр дуртар мераванд, ҳамонҷо мехонанд. ра дуриш барои ҳамин халқамон маслиҳат карда худамон муассисаро сохтодем. ҳаҷ мерафтагиҳо умра ҳаҷ мерафтагиҳоям маблағ худшона барои ҳамин савоб гирифтан барои муассисаи мо ёрдам карсоданд. дар раванди корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри Туз ба бунёди иншооти соҳаи варзиш низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида, ба ин восита барои ҷавонону варзишгарон шароити мусоиди машқу тамрин муҳайё ва тарзи ҳаёти солим миёни ҷомеа тақвият дода мешавад. дар соли 2024 се майдончаи варзишӣ дода шудааст. боз дар ноҳияи шаҳри Туз солиҳои варзишӣ ҳам мавҷуд ҳастанд ки ҷавонону наросон пайваста барои машқу тамрин онҷо рафта машқу тамрини худро мегузаронанд. ҳар як сокини шаҳри Туз бо шукргузорӣ аз фазои осоиштаи меҳан ва масъулияти баланди ватандорӣ талош барон менамояд ки барои ободиву шукуфоии Тоҷикистони азиз ҳиссагузор бошад. исмоил соҳибназарён, мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи шаҳри Туз, ахбор. соли 2024 дар ноҳияи Ҷаббор Расулов наздики 80 иншоот баъди бунёду навсозӣ мавриди истифода қарор гирифт. Имрӯзҳо низ корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ноҳия тибқи нақша ҷараён дорад. тафсилот дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. 33 соли соҳибистиқлолӣ, замони пешрафт ва комёбиҳо. дар ин давра дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Ҷаббор Расулов низ дар самти бунёд, таъмир ва навсозӣ иншоот дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. хусусан дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия баъди бунёд, таъмир ва азнавсозӣ 448 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ҳоло дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои сохтумонӣ дар бештар аз 40 иншоот идома дорад. дар ноҳия нақшаи созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар маҷмӯъ бунёд, таъмир ва навсозии 600 иншоотро дар бар мегирад.
بنیاد بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جبار رسولов که ساختمانش ماه می سال 2024 آغاز گردید، ادامه منطقی همین روند بوده طریق حشر از طرف اعضا و جانبداران حزب عملی کرده می شود. در اساس لایحه بنا از 3 آشیانه عبارت بوده دارای 12 حجره کاری، مجلسگاه، کتابخانه و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. تا این زمان کارهای ساختمانی در انشاءات بیشتر از 80% اجرا شده است. با سهم مقامات دولتی و صاحبکاران در مرکز ناحیه شهرک مهرآباد، بنیاد بینای مأموری شعبه معارف، مرکز تشخیصی و طبابتی لقمان حکیم و در دهات دهمای باشد در مساحت 3 هکتار ساختمان فابریکای پرنده پروری ادامه دارد. مسئولان ابراز داشتند که هر 4 انشاء تا آخر ماه ایونی سال روان مورد بهره برداری قرار داده می شود. اقدام دیگری که با ابتکار مقامات محل عملی کرده می شود، بنیاد انشاءات معیشی و خدمترسانی و سرسبز و خرمگردانی 2 شفت راه دوشنبه چناق در حدود ناحیه جبار رسولов. امروزها اگر نقشه بنیاد انشاءات نوی خدمترسانی در حال تحریزی باشد، با تشکیل حشرهای دستجمعانه شینانیدن نهال درختان همیشه سبز و آرایشی با مرام ادامه دارد. طبق معلومات در دوام ماه ینور با دستگیری مقامات محل و کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در 2 شفت راه دوشنبه چناق حدود ناحیه جبار رسولov بیشتر از 600 بیخ نهال درختان همیشه سبز و آرایشی شینانیده شده است و این اقدام در اساس اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی کبودگذارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 ادامه می‌یابد. در ناحیه برای سال 2025 تا 2026 باید که 36,000 نهال شنانده شود. من خیلی که دیده ایستادیم حاضر تا امروز در حدود ناحیه زیاده از 10,000 نهال شنانده شده است که از طرف کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نهال‌های همیشه دسترس کرده شد و باید که همین نقشه‌مو اجرا کرده همین نهال‌های سری وقت شنانده. در راه رسیدن به هدف‌های معین شده در برابر ساخته به استفاده دادن انشاءات تعیینات استحصالی و اجتماعی و سرسبز و خرم نمودن محیط زیست، همزمان تعمیر و برقرارسازی شبکه‌های آبرسان نیز در محور فعالیت مقامات محل قرار دارد. در ناحیه جهت آمادگی به دوره کشت و کاری بهاری به تازه نمودن کانال‌های آبرسان و زهبور و زهکش‌ها آغاز نمودند. تازه نمودن 20 کیلومتر شبکه آبرسانی یعنی که کانال های عبور شونده به نقشه گرفته شده است. عین حال با استفاده از 2 تکنیک زیاده از 5.5 کیلومتر کانال ها تازه کرده شده. تازه نمودن 6 کیلومتر زهبور به نقشه گرفته شده است که بعد از تازه نمودن زهبور و زهکش ها و تعمیر نمودن پایگاه آبکشی ملراتیوی، حالت ملراتیوی زیاده از 100 هکتار زمین های ناحیه بهتر کرده می شود. با تطبیق نقشه‌های سازندگی اینفراساختور ناحیه مکمل و سطح و صفت زندگی ساکنان باز هم بهتر و خوبتر می‌گردد. همین طور روند آبادانی و سازندگی در ناحیه جبار رسولov وسعت تازه پیدا کرده است و در نظر است که تا آخر سال باز 100 انشاءات دیگر بعد بنیاد تعمیر و از نوسازی مورد بهره برداری قرار داده شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه جبار رسولov، اخبار. ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил додани тоҷикистон тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намуд. ҳоло барқароркунии ҳолати роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта дар минтақаи рашт ки аз таъсири барфу борон таъмир талаб шуда буданд ҷараён дорад. гузориш дар ин хусус. дар шароити кӯсори минтақаи рашт ташаккули инфрасохтори нақлиётӣ яке аз шартҳои асосии пешрафти иқтисодии миллӣ ба шумор меравад. зеро кашонидани борҳои хоҷагии халқ ва рафтуомади мусофирон аз ноҳияҳои кӯҳистон ба пойтахти кишварамон асосан тариқи нақлиёти заминӣ сурат мегирад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ давоми солҳои охир шурӯъ аз шаҳри ваҳдат то сарҳади ҷумҳурии қирғизистон қариб 10 лоиҳаи сармоягузориро амалӣ намудааст ки аз ин ҳисоб дар ҳудуди ноҳияҳои нурободу рашт, тоҷикободу лағш зиёда аз 300 километр шораи автомобилгард ва пулҳои мошингузар аз болои дарёи Сурхоб бунёд намуданд ки солҳо боз мардуми кӯҳистон ба чунин шораи азими инфрасохтори зарурӣ эҳтиёҷ доштанд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон
در کشور از زمان صدها کیلومتر شاهراهای عظیمی اتومبیلگر بنیاد شده ایستاده است. از جمله با استفاده دادن قطعه 76 کیلومتری آبی گرم نورآباد با تمام اینفراستراکچور ضروری برای مردم کوهستان در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نقشی ارزنده می‌گذارد تا رفت و آمد با کشورهای دور و نزدیک بیشتر گردیده، سطح زندگی مردم باز هم بیشتر و خوبتر شود. مؤسسه دولتی نگهداری اتومبیلگرد ناحیه لخش جهت بخطر حرکت در راه و در حالت خوبی تکنیکی نگاه داشتن راههای در توازن ده سعی و کوشش می‌نماید. برای در حالت معتدل نگاه داشتن راههای اتومبیلگرد بین المللی حدود ناحیه لخش که قریب 103 کیلومتر را تشکیل می‌دهد، دو مؤسسه دولتی، ده‌ها عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه و قریب 68 نفر متخصص و کارگر با نگهداری راههای ماشینگرد شروع از دهه سیران ناحیه تا سرحد جمهوری قرقیزستان مشغول می باشند. با مقصد بخطری حرکت نقلیات در شاهراه اتومبیلگرد بین المللی هنگام شب در محلهای اهالی نشین که از حدود 12 دهه ناحیه لخش می گذرد چراغ‌های روشنی نمایی نصب شده است که آن اساساً از نیروی آفتاب جریان گرفته با استانداردهای بخطری و حرکت معتدل نقلیات بارکشان و مسافربر پورا جوابگو می باشند. نگاهبین شاهراه ماشینگرد عقبه قرمیق که از سطح بحر در بلندی قریب 3000 متر جایگیر است، به ذمه کارگران مؤسسه دولتی نگهداری راههای منطقه لخش وابسته می باشد تا حالت راه و حرکت معتدل نقلیات تامین کرده شود. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد منطقه لخش 41 کیلومتر راه اهمیتی بین المللی و 40 کیلومتر راههای جمهوری و محلی داشته موجود می باشد. با مقصد نگهداری و تامین حرکت معتدل نقلیات در راههای منطقه 10 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه وابسته بوده در قسمت عقبه قرمیق که از سطح بحر در بلندی 3000 متر جایگیر می باشد. کارگران با جلب تکنیک‌های راهداری فعالیت دارند تا حرکت معتدل نقلیات به طور دائمی تامین کرده شود. سالهای آخر از حساب برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان راه‌های داخل مرکز ماموری ناحیه‌های سنگوار و لخش تعمیر و اسفالت‌پوش شده. در ناحیه رشت ساختمان راه‌های کناره‌گذر از قسمت درآمدگاه شهرک غرب ادامه دارد که قد دریای سرخاب در اساس لایحه مکمل و به طلبات بخطری بنیاد شده ایستاده است. زیرا این قسمتی راه پیوندگر شاهراه اتومبیلگرد بین المللی دوشنبه، رشت، تاجیک‌آباد، لخش تا سرحد جمهوری قرقیزستان به شمار رفته. توسط آن نقلیات بارکشان و مال و محصولات خواجگی خلق را به ناحیه‌های منطقه آورده می‌رساند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф ба хусус рушди муассисаҳои томактабӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир менамояд. Давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат 3670 муассисаи нави таҳсилоти миёнаи умумӣ, 262 муассисаи томактабӣ ва 35 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба истифода дода шудааст. Иброҳим Нажлозода гузориш медиҳад. 28 декабри соли 2024 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи маориф, вазъи таҳсил дар мактабҳо ва тарбият дар муассисаҳои томактабӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. Сарвари давлат таъкид намуданд ки бо вуҷуди корҳои то имрӯз дар соҳаи маориф амалӣ гардида, ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад ки бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешанд. Яъне дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ, бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. ҳадафи асосии муассисаҳои томактабӣ омода кардани кӯдак ба барномаи таълимии мактабӣ, ташаккули сифатҳои шахсии кӯдак, инкишофи зеҳнӣ, мусоидат ва мутобиқ намудани кӯдак ба ҳаёт мебошад. аз ин рӯ тарбияи томактабӣ дар омодасозии кӯдак ба мактаб ва мутобиқсозии ӯ ба ҷомеа нақши аввалин дараҷа дорад. имрӯз дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон теъдоди муассисаҳои таълимии томактабӣ ба 744 адад расидааст ки нисбат ба соли гузашта 37 муассиса
зиёд мебошад. аз 744 адад муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ 147 ададаш муассисаҳои таълимӣ хусусӣ мебошанд. ғайр аз муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таълиму тарбияи алтернативӣ ба роҳ монда шудааст ки онҳо маркази инкишофи кӯдак ном доранд. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ боз дар назди ҳар як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак таъсис дода шудааст ки ба кӯдаконро ба таълиму тарбияи то мактаби алтернативӣ фаро гирифтаанд. تعداد مرکزهای انکشاف بروقتی کودکان امروز در جمهوری تاجیکستان به 2884 عدد رسیده است که نسبت به سال گذشته 500 مرکز زیاد میباشد. дар муассисаҳои томактабӣ маҳорати муошират ва муносибати кӯдак бо дигарон ташаккул меёбад ки тавассути ин муносибатҳо кӯдак ба олами бузург омода мешавад ва ин албатта ба кордонӣ ва таҷрибаи мураббиёни муассисаҳои томактабӣ вобастагии калон дорад. имрӯз ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф бахусус рушди муассисаҳои томактабӣ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир менамояд. дар шароити муосир аз тарафи ҳукумати мамлакат барои илмомӯзӣ ва касбомӯзии насли хурдсол дар муассисаҳои томактабӣ ва ба хотири зиндагии шоиста дар оянда тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон консепсияи таҳсилоти фарогир қабул карда шудааст. тибқи консепсияи мазкур кӯдакон новобаста аз тамоми имкониятҳои маҳдуд метавонанд ба баробари дигар кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта шаванд. бо ин мақсад тамоми шароитҳо ва имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудаастанд. боиси зикр аст ки дар ин давра ҳамзамон тибқи нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ омӯзиши забони русӣ ва забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. бо ин мақсад омӯзгорон мураббиёни ин муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ аз курсҳои махсуси омӯзишӣ гузаронда шуданд ва минбаъд тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ донишҳои аввалияи худро дар самти омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар худи муассисаи таҳсилоти томактабӣ аллакай пайдо мекунанд. дар баробари ҳама тадбирҳо ва ғамхориҳои ҳукумати мамлакат волидону омӯзгорон ва мураббиён низ чӣ дар хона ва чӣ дар муассисаҳои томактабӣ вазифадоранд ки қобилияти илмомӯзӣ ва касбомӯзии кӯдаконро бо такя ба фарҳанги ахлоқӣ ва илмӣ дар муҳити ҳамдигарфаҳмӣ тақвият дода дар рушди маҳорати гузошта тавонистани вазифаҳои мақсаднок, кашфи мустақилонаи донишҳои нав, коркарди ақидаҳо ва идеяҳои хурд барои кӯдакон роҳнамо ва кӯмакрасон бошад. барои ташкили омӯзиши босифат волидону омӯзгорон ва мураббиён бояд пайваста худомӯзӣ ва такмили касб кунанд ва барои омӯзонидани кӯдакон тарҳ ва нақшаи мукаммал дошта бошанд. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ба бунёди муассисаҳои томактабӣ дастрасӣ ба таҳсили босифат ва фарогирии бештари кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ таваҷҷӯҳи хос равона шуда бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаҳои зиёди замонавӣ мутобиқ ба меъёрҳои муосиру томактабии байналмилалӣ сохта ба истифода дода шуд. Иброҳим Назлозода, Меҳрӯзи ҷумъа, Ахбор. амалинамои нақшаҳои рушд ба хотири муҳайёсозии имконоти муосир дар таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон. дар шаҳри Ваҳдат дар доираи корҳои созандагӣ бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо саҳми соҳибкорону сокинон идома дорад. Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шаҳбоз Ғоламзода дар ин хусус гузориш медиҳанд. бунёди 32 синфхона ва иншооти нави таълимӣ дар деҳаи Одилӣ ки дар доираи тадбирҳои созандагию ободонӣ бо вусъат идома дорад, имконият фароҳам меорад ки ояндаи наздик 750 нафар фарзандони сокинони ду деҳаи ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат дар синфхонаҳои барҳавою зебо ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. ин иқдоми мактабсозӣ дар заминаи дастуру ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат ва бо саҳмгузории сокинони деҳаҳои Одилӣ ва қашангии ҷамоати деҳоти Симиганҷ ҷиҳати беҳсозии ҷойи нишасти хонандагон ва бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас роҳандозӣ гардидааст. иншооти нави таълимии бунёдшаванда ду ошёна буда барои дар муҳлати муайян гардида бунёд намудани муассисаи мазкур
به قدر ضروری مسائل ساختمانی دسترس می باشد. نوعی اولی که در مؤسسه ساخته شده ایستاده است، اولا با دستگیری به واسطه مقامات حکومت دولتی شهر وحدت و اینچنین ریاست معارف شهر وحدت و صاحبکاران هر دو دهه عادلی و دهه قشنگی نو را با 32 سیمخانه یعنی که به استفاده میدیم. ریواج کارهای ساختمانی در دهه بزبیت جماعت دهاتی به نام کریم اسماعیل فی شهر وحدت که عین زمان ادامه دارد گواهی از آن می‌دهد که امروز ساکنان و اهل جامعه روستای مذکور به رشد ساحه معارف توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 دهه بزبیت جماعت دهاتی کریم اسماعیل فی شهر وحدت عین زمان 560 نفر خواننده به تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. نارسایی سیمخانه‌های تعلیمی و جای نشست خوانندگان تا این زمان در مؤسسه مشکلی اساسی به حساب می رود. ابتکارات سازندگی و تدبیرهای بنیادکاری ساکنان رای حل مشکلی آموزگاران و خوانندگان. برای برطرف نمودن مشکلی جای نشست خوانندگان، ریاست معارف شهر وحدت در همکاری با پدر و مادران این مسئله حل خود را پیدا نمود. در شفت بنای اساسی مؤسسه تعلیمی رقم 65 عین زمان با سهم مردان سخاوتمند و ساکنان میهندوست دیار کارهای ساختمانی در انشاءات تعلیمی برای بنیاد صنفخانه‌های نو آغاز گردید. طبق نقشه طرحریزی گردیده در شفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 دهه بزبیت 8 صنفخانه نوی تعلیمی بنیاد کرده می شود. با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن انشاءات نوی تعلیمی که با سهم ساکنان دهه ساختمانش ادامه دارد، در آینده خوانندگان در انشاءات نو و زمانوی به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند. بنیاد انشاءات نوی تعلیمی و ساختمان صنفخانه‌های نوی علاوگی در دیگر دهه‌های شهر وحدت که عین زمان در دایره هدف‌های سازندگی با وسعت ادامه دارد، امکانیت می‌دهد که نسل نورس با بهسازی جای نشست در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی و زباندانی و افتخار ملی به کمال می‌رسند. محمد علی عبدالکریم شهباز غلامزاده، وحدت اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، کارهای سازندگی در جماعت دهاتی کانگورت ناحیه تیمور ملک با سهم ساکنان و صاحبکاران وطندوست وسعت می‌یابد. گزارش کامران آدینه‌زاده. ساکنان جماعت دهاتی کانگورت ناحیه تیمور ملک در آبادانی محلی زیست تشبوس نشان داده ترانسفورماتور و سیمچوب‌های فرسوده دهه را عوض نمودند و در آینده مقصد دارند تدبیرهای سازندگی را وسعت بخشند. این همه سازندگی‌ها در دایره استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده است. از جانب ساکنان و صاحبکاران جماعت دهات کانگورت ناحیه تیمور ملک طریق حشر دستجمعانه کارهای آبادانی جریان داشته مرحله به مرحله در پیشرفت سمت‌های حیاتاً مهم رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی سهم می‌گذارند. امروز جوانان فعال و صاحبکاران دهه با احساس بلند وطندوستی سهم بارز خود را در کارهای آبادانی، بنیاد انشاءات گوناگون تعیینات و در مجموع رشد محل می‌گذارند. رشد و پیشرفت و انجام کارهای سازندگی در مملکت از تامین صلح و ثبات، استقلال و آزادی و تطبیق باثمر سیاست موافق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منشأ می‌گیرد. روند کارهای سازندگی در شهر اسفارت جریان دارد، ولی در برابر این در حدود شهر انشاءاتی موجود است که سالهای طولانی از فعالیت باز ماندند. آمادگی‌ها در سطح بلند قرار دارد، اما تنها در حسابات مسئولین شهر. انشاءات ویران و ولنگار و به خراب‌ازار تبدیل یافتن آنها نشان بی‌توجهی مسئولین دخالدار و بی‌مسئولیتی نسبت به عملی نمودن نقشه‌های سازنده می‌باشد. این مطلب مفصل در گزارش خبرنگاران ما.
дар шаҳру деҳоти Исфара ба ифтихори ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфта бо мақсади бо дастовардҳои арзанда истиқбол намудани ин санаи муҳими таърихӣ силсилаи иншооти муҳими хоҷагии халқ бунёд карда мешавад. дар радифи бунёди иншооти муҳими иҷтимоие ки бо маблағгузорӣ аз буҷети давлатӣ сурат мегирад, мардуми созандаю ободкори деҳоти шаҳр аҳлонаю дастҷамъона барои ободу зебо намудани зодгоҳи хеш камари ҳиммат бастанд. аз ҷумла дар ҷамоатҳои деҳот бунёдкориҳо беш аз пеш тақвият меёбад ва дар амалишавии силсилаи иқдомоти бунёдкорона сокинони деҳот ва соҳибкорони ватанӣ саҳмгузорӣ менамоянд. дар ин радиф сокинони ҷамоати деҳоти Чилгазӣ низ ба пешвози ҷашни таърихӣ дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми арзанда гузошта бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷалби соҳибкорону сокинон барои ободонии маҳал ҷаҳду талош карда истоданд. аммо дар қатори ин бунёдкориҳо ҳанӯз ҳам дар ҳудуди ҷамоати деҳот иншооти гуногун ҷой доранд ки бо вуҷуди хусусӣ гардонида шуданашон аз фаъолият боз монда ҳолати ногуворе доранду ҳусни ин макони ободро халалдор месозанд. маъракаи ободкориҳо бахшида ба ҷашнҳои бузурги миллӣ бо маром идома доранд ва умед дорем ки соҳибкорони маҳаллӣ ки масъулияти нигоҳубини чунин иншоотро бар дӯш доранд баҳри таъмиру тармим ва роҳандозии фаъолияти иншооти хусусӣ гардонидашуда талош меварзанд ва дар ин замина сатҳу сифати зиндагии мардум баланд бардошта мешавад. аз андозаи муқарраршуда 10% афзоиш ёфтани нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо метавонад ба зиёд гардидани андозаи ҳаҷми миёнаи нафақа таъсири мусбӣ расонад. ҳадаф аз амалӣ намудани чунин тадбирҳо пеш аз ҳама боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некаҳолии сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. ин лаҳза ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода мустақиман бо мо дар иртибот аст ва ин мавзӯъро муфассал шарҳ медиҳад. марҳамат Дилшод. ташаккур Фахриддин. салом бинандагони гиромӣ. пайваста беҳтарсозии шароити зисту зиндагони аҳолӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ин аст ки 28 декабри соли 2024 дар паём ба маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати идома додани ғамхори давлат ва ҳукумати мамлакат ба мардуми кишвар боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ супориш доданд ки аз 1 сентябри соли 2025 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти
моддаи 51 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд яъне индексатсия карда шавад. мувофиқи маълумот агар шумораи нафақагирон ба ҳолати 1 январи соли 2021 дар ҷумҳурии тоҷикистон 744785 нафарро ташкил карда бошад, ин шумора ба ҳолати 1 январи соли 2022 ба 749817 нафар, соли 2023 763333 нафар, соли 2024 796089 нафар ва соли 2025 ба 836609 нафар расидааст. طبق آمار دسترس در سال 2010 اندازه زیادشوی نفقه 15% را تشکیل داده. این رقم در سال 2011 25%، سال 2013 25%، سال 2016 30%، سال 2018 30%، سال 2020 20%، سال 2021 20%، سال 2022 25%، سال 2023 25%، سال 2024 30% و در سال 2025 10% افزایش داده شده است. баланд гардидани андозаи нафақа дар моҳи сентябри соли ҷорӣ ба афзоиш ёфтани даромади пулии 836609 нафар аҳолии мамлакат замина гузошта, шароити зиндагонии онҳоро боз ҳам беҳтар мегардонад ки ин ба коҳиш ёфтани сатҳи камизоатӣ таъсири мусбӣ мерасонад. ҷиҳати вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, таъмини шаффофияти амалиётҳои бонкӣ, ғанигардондани буҷети давлатӣ, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва баландбардоштани маданияти молиявии аҳолӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. гузориш дар ин хусус. даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба фаъолияти низоми бонкӣ таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардида, то ин давра хизматрасониҳои низоми бонкӣ дар сатҳи лозимӣ ба роҳ монда шудааст. корхонаи воҳиди давлатии бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк фаъолияти хешро дар самти тамоми хизматрасониҳои бонкӣ хуб ба роҳ монда, то ба имрӯз дастовардҳои зиёдро дар самти фаъолияти корӣ ба даст овардааст. Амонатбонк дар баробари фаъолияти анъанавии бонкӣ хизматрасонӣ ба нафақахӯрон, ҷалби мағозаҳои озоди ба пасандозҳо, қабули пардохтҳои коммуналӣ аз аҳолӣ, пардохти ҷубронпулиҳо, додани қарзҳои имтиёзнок ба оилаҳои ниёзманд, муомилоти коғазҳои қиматнок ва дигар хизматрасониҳои хешро иҷро мекунад. дар соли 2024 сандуқи қарзии бонк 52% зиёд гардида, пасандоз бошад 28%-ро ташкил дод. ҳамасола президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба фаъолияти низоми бонкӣ таъкид медорад ки бо мақсади танзими хизматрасониҳои пардохтӣ осон ва шаффоф гардонидани амалиёт, кам намудани истифодаи пули нақд дар муомилот ва вусъат бахшидани ҳисоббаробаркунӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида шудааст. дар ин самт инфраструктури зарурӣ бояд бо дар назардошти таҷрибаи байналмилалӣ ташаккул дода шавад. имрӯзҳо шаҳрвандони беши тариқи таҷҳизоти ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ амалиётҳои лозимиро анҷом дода истоданд ва он рӯз дур нест ки пардохти нақдӣ аз миён бардошта шавад, зеро тавассути ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ вақти шаҳрвандон масраф нашуда онҳо метавонанд бо пахши тугмаҳои телефонӣ хизматрасониро анҷом диҳанд. акнун вақти он расид то ба истифода аз чунин усул пардохти ҳаққи истифодаи барқу об ва дар маҷмӯъ зиёда аз 100 намуди хизматрасониро анҷом диҳем. лозим ба қайд аст ки имрӯзҳо аз ҷониби бонк 409 адад посттерминал ва 363 адад кӯярамз насб гардидааст ки барои сокинон хизмат намуда истодааст. дар ноҳияи Роштқалъа низ дар чандин мағозаву дуконҳои фурӯши маҳсулоти рӯзгордорӣ ба тариқи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ба фурӯш гузошта мешавад ки сокинони ин ноҳия низ барои шароит мусоид фароҳам овардан дар самти хариду фурӯш ба кормандони бонк изҳори сипос баён менамоянд. сокинони баландкӯҳи ноҳияи Морғоб низ аз чунин тарзи хизматрасонии ҳаррӯза истифода бурда ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос баён менамоянд. дар баробари навоии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Ғоруғ низ 82 адад мағоза пурра бо хизматрасониҳои ғайринақдӣ таъмин буда, ҳаррӯза барои мизоҷон бо чунин усул хизматрасонида истоданд. қобили зикр аст ки зарурати гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар мадди назари давлати ҳукумат буда, сарвари давлат ҳамеша дар паёмҳои худ ҷиҳати гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дастуру супоришҳои мушаххас медиҳад. аз ин рӯ кормандони корхонаи воҳиди давлатии бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк низ кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки дар ин самт аз худ маҳорати баланди касбиро нишон диҳанд.
تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در محور فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. اکثریت اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند. آنها دوامدهنده کار و فعالیت نسل کلانسالان، نیروی سازنده و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه و آینده ملت و دولت میباشند. حالا همکارمان محمد رجب عبدالزاده از شهر باختر با ما در تماسند و وابسته به فعالیت جوانان ولایت ختلان با سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت صحبت می‌آورند. محمد رجب در ولایت ختلان در سمت فعالیت جوانان و مهیاسازی اینفراستراکتور ساحه کدام کارها عملی شدند؟ تشکر همکاران عزیز. واقعا هم جوانان همچون نسل آینده ساز دولت و حکومت به شما رفته با توجه و دستگیری های حکومت مملکت برای آنها شرایط مناسب کار و زندگی فراهم آورده شده است. وابسته به دستاوردهای جوانان ولایت ختلان عین حال صحبت داریم با سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان رمضان نصرالدین زاده. میگفتید که جوانان ولایت ختلان در رشد و ساحه‌های مختلف چگونه سهم گذاشته ایستادند؟ پیش از همه یادآور باید گردید که در زمینه سیاست جوانپرورانه و ورزش پرورانه پیشوای محبوب و معظم ملت با برداشت از مکتب دولتداری رهبری دولت جوانان سعادتمند ولایت ختلان با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی وطن در همه جبهه‌های مهم خواجگی خلق مملکت صادقانه و صافدلانه فعالیت کرده ایستادند که شماره جوانان در قسمت راهبری کننده و دیگر ساحه‌ها زیاده از 735 نفر را تشکیل می نماید که نسبت سال 2023 72 نفر زیاد می باشد. توجه راهبریت عالی سیاسی کشور ضمن پیام امساله‌شان به سمت کار با جوانان و ورزش بار دیگر جوانان را به آن هشدار می نماید که در دوران صاحب استقلالی در زمان رشد تکنولوژی معاصر برخورد تمدن‌ها دیگرگون گردن وضع جامعه جهانی با مسئولیت بلند وطندوستی در تأمین امنیت، صلح و ثبات و پایدار نگاه داشتن استقلالیت و ارزش‌های ملی سهم مناسب خود را گذارند. یادآور باید گردید که جوانان ولایت در همه جبهه‌ها بخصوص در رشد و نمو و آبادی و شکوفایی میهن همیشه سهمگذار هستند و با اقدام‌های سازنده تشبس‌های نجیبانه خود بهر پیشرفت کشور سهم ماندگار گذاشته ایستادند که این همه دستاورد پیشروی و کامیابی‌ها را ما ادامه منطقی دستگیری‌های پیشوای محبوب و معظم ملت در راه رسیدن به هدف‌های عالی می‌شماریم. در روند کارهای سازندگی در سمت کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان چه اقدام‌ها به نقشه گرفته شده است؟ تا امروز کدام کارها به انجام رسانیده شده است؟ یادآور گردیدن به مورد است که سال 2024 برای جوانان ولایت ختلان و ورزشکاران بسیار سال پر افتخار و فراموش نشدنی بود، زیرا با تشریف مبارک پیشوای محبوب و معظم ملت در شهر نورک ورزشگاه مرکزی برای 10,000 جای نشست، در ناحیه دنغره ورزشگاه برای 2,000 جای نشست و با اشتراک مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمس‌الدین شاهین مرکز جوانان ناحیه و همزمان با اشتراک پیشوای معظم ملت بنیاد مرکز محتشم جوانان در ناحیه دنغره سنگ اساسش گذاشته شد و در این روند برای بهتر نمودن اینفراستراکتور ساحه و دستگیری جوانان و تامین آنها با شرایط مناسب در سمت ورزش 40 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شد که 31 انشاءات آن برای رشد فوتبال روانه گردیده است، 7 تالاری ورزشی و 2 حوض شناوری که در بنیاد و تعمیر و از نوسازی انشاءات‌های ورزشی سهم صاحبکاران جوان ولایت به نهایت ارزشمند است که آنها اقدام‌های سازنده پیشوای محبوب و معظم ملت را سرمشق کاری خود کرده برای رشد
соҳа барои таъмини инфраструктури соҳа барои ҷавонону варзишгарон иқдомҳои наҷибонаро пиёда карданд. лутфан дар самти дастовардҳои ҷавонони вилоят дар дохили мамлакат ва берун аз он мегуфтед. соли 2024 ҷавонони вилояти хатлон дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона карданд. яке аз иқдомҳои наҷибонае ки роҳбари давлат рӯи даст гирифтанд аз соли 2019 то инҷониб ин озмунҳои фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм фуруғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман. дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст ду шоҳҷоиза. яке аз ин шоҳҷоизаҳоро малика ҳасанова гирандаи стипендияи президентӣ аз шаҳри Кӯлоб ва шоҳҷоизаи дуюмро Шарифзода Сабрина аз ноҳияи Восе ба даст оварданд. варзишгарони вилояти Хатлон ки аксарияти онҳо ҷавонон ҳастанд дар 154 мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва 38 мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карданд. аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ 1168 медали тилло ва аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ 54 медали тилло ва дар маҷмӯъ медалҳои тиллою нуқраю биринҷӣ аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 3665 ададро ташкил менамояд ки нисбати соли 2023 259 медал зиёд аст. бо чунин ҷавонони саодатманд, бо чунин ҷавонони парчамбардор, бо ҷавонони донишманд ки пайрави асили пешвои маҳбубу муаззами миллат ҳастанд, мо ифтихор менамоем. шиори ҳамарӯзаи мо пайравони пешвои миллате. бинандагони гиромӣ, айни ҳол суҳбате доштем бо сардори риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон Рамазон Насриддинзода. ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дошта. тадбирҳои муассирро барои гузариш ба рақамикунонии иқтисодиёт дар соҳаҳои гуногуни кишвар амалӣ менамояд. рақамикунонии иқтисодиёти кишвар зери таваҷҷуҳи хосаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. соҳаи иқтисодӣ самти асосии рушди давлат арзёбӣ мешавад ва ҷорӣ намудани иқтисоди рақамӣ ба рушди сохтори иқтисодӣ дигар соҳаҳои хоҷагии халқ то чӣ андоза мусоидат мекунад. ҳоло ҳамкорамон Маҳмуд Аҳмадзода аз шаҳри Хуҷанд дар тамоси мустақим омода است که با کارشناسان دارای به گذشتن به اقتصاد رقمی هم صحبت شود. سلام احمدزاده. جمهوری تاجیکستان در دوره صاحب استقلالی مملکت چی دستاوردها دارد و محض دلیل رو آوردن به اقتصاد رقمی در این دوره چی را بازگو میکند؟ نظر همصحبت امروزه در این مورد چیست؟ سلام همکاران. جمهوری تاجیکستان در ظرف 34 سال صاحب استقلالی مملکت و دستاوردهای نظررس در همه سمت‌ها نائل گردید و تا این دوره با تهیه و تطبیق برنامه‌های دولتی رشد اجتماعی اقتصادی مملکت تامین و برای دوره آینده برنامه‌های نوبتی تهیه و در مرحله تطبیق قرار دارد. یکی از برنامه‌های مهمی که امروز عملاً حکومت جمهوری تاجیکستان مورد کار قرار داده است این گذشتن به اقتصاد رقمی میباشد که گذشتن به اقتصاد رقمی برای جمهوری تاجیکستان و رشد ساحه‌ها چه منفعت و چه مقصد دارد. همصحبت ما هستند نامزد علم‌های سیاسی شهرت سیدزاده که راجع به مسائل رشد و پیشرفت و تطبیق لایحه‌های دولتی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفته شده است به سوال‌های ما این لحظه‌ها پاسخ می‌دهند. گذشتن به اقتصاد رقمی تا چه اندازه کشور ما را به سوی ترقیات راهنمایی می‌سازد و ضرورت چی بود در این دوره؟ واقعاً در پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای 2025-2030 در تاجیکستان سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلام کرده شد. واقعا رشد اقتصادیات برابر رشد تکنولوژی معاصر، برابر رشد اینوواسیون، یعنی مدرنیزاسیون و نوآوری جهان معاصر پیش میرد. امروز اقتصادیات حتی مثلا معامله‌های غیر نقدی به گذاشتن، پرداخت انداز گذاشتن به شکل پرداخت غیر نقدی، این هم بیاسته با همین اقدام وابستگی دارد و البته همه آنها به خاطر رشد تاجیکستان است، به خاطر پیشرفتی با جامعه جهانی همراه بودن است، چون که در رشد استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره 2030 این همه هدفهایی که در آنجا معین شده است این پیش از همه بلند برداشتن سطح نیک احوالی مردم است. برای پیشرفت کار کدام ساحه‌ها همین گذشتن به اقتصاد رقمی کمک می‌رساند و تا چه اندازه همین ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان با گذشتن به اقتصاد رقمی آماده هستند؟
мо барои воқеан дуруст пеш бурдани соҳаи иқтисоди рақамӣ барои мо албатта ҳам кадр лозим аст ки вобаста ба ҳамин таъсис додани донишкадаи иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ва супориши роҳбари давлат таъсис додани кафедраҳои алоҳида дар мактабҳои олӣ ба хотири омода кардани кадрҳои соҳаи мазкур аст. Албатта бояд гуфт ки айни ҳол дар бархе аз донишгоҳҳо ихтисоси нав бо номи иқтисоди рақамӣ таъсис дода шудааст. ҳоло масалан донишҷӯён дар курсҳои аввал таҳсил намуда истоданд ва албатта заминаи дигараш албатта баъзаи технология аст ки Тоҷикистон албатта вақте ки масалан корхонаву муассисаҳои нав таъсис медиҳад аз кишварҳои гуногун технология ворид мекунад. Дуюм масъала худи фарҳанги мардум аст, фарҳанги корбарӣ дар ин самт аст ки албатта имрӯз соҳаи тиҷорат нисбатан пешқадамтар аст дар ин самт. Албатта дигар соҳаам хоҳу нохоҳ барои ин ки ба натиҷа ба муваффақиятҳои назаррас ноил шаванд хоҳ нохоҳ масалан дар канор буда наметавонанд. Бинобар ҳамин имрӯз эълон шудани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия моро водор мекунад ки беоста дар ин самт боз ҳам маърифати худамон баланд бардорем, боз ҳам заминаҳои масалан ташаккул диҳем ва албатта ворид шудан ба иқтисодиёти рақамӣ барои пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва махсусан барои равобити масалан байни мақомотҳо ва байни ташкилотҳои масалан дохилӣ бо хориҷи кишвар, чунки ҳамаи муомилотҳо имрӯз агар нигоҳ кунем, агар иқтисодиёт воқеан бо таври рақамикунонӣ пеш мерад, яъне ин инноватсия, ин навоварӣ, ин рушд беоста бо иқтисодиёти рақамӣ вобаста аст ва агар назар кунем худаш ҳадафи чоруми Тоҷикистон, яъне рушди бо суръати саноаткунонии мамлакат, ин беоста бо иқтисодиёти рақамӣ вобастагӣ дорад, чунки имрӯз соҳаи саноат бе рушди иқтисодиёти рақамӣ пеш рафта наметавонад, чунки тамоми технологияи муосир маҳз дар заминаи назардошти анами иқтисоди рақамӣ ташаккул ёфтааст. бинандагони гиромӣ, ҳамсӯҳбати мо буданд Шӯҳрат Саидзода, номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, устоди донишгоҳи давлатии бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, ки роҷеъ ба як қатор масъалаҳои татбиқи иқтисоди рақамӣ ба мо андешаҳои хешро иброз доштанд. мавзӯи дигар, боришоти шадид дар шаҳрҳои Ингем ва Таунсвилли, штати Квинсленди, Австралия боиси обхезӣ гардид. Бар асари офати табиӣ як нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. Дар штати Гавайи, Штатҳои Муттаҳидаи Америка, тӯфон ва боришот обхезиро ба амал овард. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. қувваҳои ҳарбии ҳавоии иёлоти муттаҳидаи амрико дар қисми шимолии Сомалӣ ҷабҳаҳои гурӯҳҳои силоҳбадастро мушакборон намуданд. Дар натиҷа 48 силоҳбадаст безарар гардонида шуда, даҳо ҳамаслаки онҳо захмӣ шуданд. ҳамчунин дар рафти амалиёти густурдаи нерӯҳои ҳарбии ҳавоӣ қароргоҳи гурӯҳҳои ҷиноятпеша ва яроқу муҳимоти ҷангӣ нобуд карда шуданд. ба гуфтаи мақомдорони Сомалӣ, ҷинояткорон дар ҳамла ба сокинон ва анҷом додани амалҳои террористӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар даст доштанд. дар минтақаҳои қисми шарқии штати Гавайи, иёлоти муттаҳидаи амрико, тӯфон ва боришот обхезиро ба амал овард. суръати шамол дар як сония 30 метрро ташкил дода, сабаби корношоям гардидани хатои интиқолии нерӯи барқ шуд. дар натиҷа ҳазорон нафар аз истифодаи барқ маҳрум монданд. тӯфон ба фаъолияти роҳи оҳан ва фурудгоҳҳо халал ворид карда, боиси ба таъхир ва қатъ гардидани парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайри дохилӣ шуд. ҳолати пешомада боиси дармондани садҳо мусофирон гардидааст. ҳамзамон дар пайи боришоту обхезӣ фаъолияти боғчаҳои кӯдакона қатъ карда шуданд. барои бартараф кардани оқибатҳои тӯфону обхезӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар карда шуданд. тибқи иттилои таҳлилгарони нашрияи Wall Street Journal, дар солҳои наздик эҳтимол дар майдонҳои кайҳонии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои парвози мушакҳои кайҳонӣ мушкилии тамбашавӣ пеш меояд. Давоми соли гузашта аз майдонҳои кайҳонии кишвар 145 мушакҳо ба кайҳон интиқол дода шуданд. айни ҳол дар ҳама майдонҳои кайҳонӣ рӯйхати парвози мушакҳо аллакай ба якчанд соли оянда тарҳрезӣ шудааст. боришоти шадид дар шаҳрҳои Ингем ва Таунсвилли, Австралия боиси обхезӣ гардид. бар асари офати табиӣ як нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. ҳавошиносон иброз медоранд ки дар давоми 6 соат меъёри бориши як ҳафтаинаи борон ба қай гирифта шудааст. ҳолати пешомада сабаби зери об мондани садҳо бинои истиқоматию маъмурӣ гардид. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор садҳо нафарро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. туғёни об хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб намуд ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт
ба чанд минтақа ғайриимкон гардидааст. вобаста ба обхезии шадид дар шаҳрҳои ингем ва тансвили ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. дар минтақаҳои кӯҳии шаҳрҳои мазкур бошад дар пайи номусоидии вазъи ҳаво хатари фаромадани ярҷ эълон карда шудааст. дар робита ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки муваққатан аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. ба маълумоти ҳавошиносон эҳтимол рӯзҳои наздик дар бархе аз минтақаҳои шаҳри ингем ва тансвили австралия боришоти шадиди навбатӣ ба амал ояд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар соҳилҳои федератсияи сент китс ва невис муҳофизони наздиксоҳилӣ аз дохили як қайиқ ҷасади 19 нафарро пайдо карданд. кормандони хадамоти дахлдор барои муайян намудани шахсияти онҳо ҷасадҳоро ба беморхонаҳо интиқол доданд. ба маълумоти муҳофизони наздиксоҳилӣ кӯризагон дар бар аз норасоии маводи ғизоӣ ва оби нӯшокӣ ҳалок гаштанд. дар пойтахти уганда шаҳри кампала паҳншавии табларзаи эбола ба қайд гирифта шуд. мувофиқи маълумоти намояндагони вазорати тандурустии умумии ҷаҳонӣ 8 нафар ба ин вирус сироят шуда як корманди тиб ба ҳалокат расид. давоми як моҳи охир ин маротибаи дуввум аст ки дар минтақаҳои гуногуни уганда авҷгирии табларзаи эбола ба қайд гирифта мешавад. нишонаҳои табларзаи эбола баланд шудани ҳарорати бадан, дарди сар ва дарунравӣ мебошад. табибон барои пешгирӣ намудан аз паҳншавии табларзаи эбола сокинонро эм мекунанд. мақомдорони уганда иброз медоранд ки дар сурати боз ҳам авҷ гирифтани табларзаи эбола ва сироят шудани сокинон ба ин вирус фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва боғчаҳои кӯдаконаро қатъ менамоянд. табибон ба сокинон тавсия медиҳанд ки аз ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ истифода баранд ва безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. шумораи ҳалокшудагон бар асари ҳамлаҳои гурӯҳҳои ҷиноятпеша дар минтақаҳои гуногуни шаҳри гомаи ҷумҳурии демократии Конго ба 900 нафар расида, 2880 каси дигар бо ҷароҳатҳои гуногун ба беморхонаҳо интиқол дода шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазвин арзёбӣ мекунанд. давоми як ҳафта мешавад ки дар шаҳри Гома нооромиҳои дохилӣ қатъ намегардад. дар ин бора намояндагони созмони милали муттаҳид такя ба маълумоти вазорати тандурустии умумии ҷаҳонӣ хабар медиҳанд. ҳамчунин дар пайи ҳамлаи гурӯҳҳои ҷиноятпеша даҳо бинои истиқоматӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ хароб гардиданд ки боиси бесарпаноҳ мондани садҳо нафар гардид. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро дар хаймаҳои муваққатӣ ҷой менамоянд. аз сабаби қатъ нагардидани нооромиҳои дохилӣ намояндагони ташкилотҳои гуманитарӣ наметавонанд сари вақт кӯмакҳои башардостона аз ҷумла доруворӣ, маводи ғизоӣ ва оби нӯшокӣ интиқол диҳанд. коршиносон изҳор медоранд ки дар сурати қатъ нагардидани нооромиҳои дохилӣ хатари паҳн гардидани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ вуҷуд дорад. идомаи ахбор. ба ҳисобгирии моликияти давлатӣ дар тавозуни ташкилоту корхонаҳо аз қабили воситаҳои истифодашаванда ва молу мулки ғайриманқулӣ аз рӯи таъиноти иқтисодияшон ба қайд гирифта шуда, омили муҳимтарини пешгирии ғайриқонунӣ истифодабарӣ, ҳолати нигоҳдорӣ, риоя накардани тартиби ба иҷора супоридан, фурӯш ва аз эътибор соқит намудани онҳо мебошад. дар баробари ин баҳри самаранок ва оқилона истифода намудани рақобатпазир гардонидан дар шароити иқтисоди бозорӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида имрӯз мавриди амал қарор дорад. дар ин хусус Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. ба хотири таъмини нигоҳдорӣ ва истифодаки моликияти давлатӣ дар корхонаю муассисаҳо, истифодаи самараноки масоҳати ишғолнамудаи вазорату идораҳо ва корхонаҳои давлатӣ қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қоидаҳои пешбурди феҳристи ягонаи электронии молу мулки давлатӣ ба тасвиб расид ки тибқи он ба пешбурди корҳои ба қайдгирӣ таъсири мусбӣ мерасонад. бинобар ин ҳукумати ҷумҳурӣ ба ин самт аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуда тавассути сохторҳои дахл назорати ҳатмии онҳоро таъмин менамояд. ҷиҳати рушди иқтисоди миллӣ, истифодаи самараноки моликияти давлатӣ ва таъмини рақобатпазири онҳо дар шароити иқтисоди бозорӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ аз 16 майи соли 1997 инҷониб татбиқ мегардад ки маблағҳои аз ҳисоби хусусигардонӣ ба дастомада бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузорӣ ба буҷети давлатӣ ворид мегарданд. хусусигардонӣ ин худ фаъолияте ба шумор меравад ки аз тарафи мақомотҳои марказӣ ва маҳаллии давлатӣ мувофиқи тартиби муқаррар гардида оид ба додани ҳуқуқи моликият ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷом дода мешавад. дар раванди солҳои истиқлолият
дар мамлакат вобаста ба истифодабарӣ ва нигоҳдории молу мулки давлатӣ ва тағйир додани шакли моликият корҳои зиёди бонизому самаранок анҷом дода шудааст. ҳукумати мамлакат дар навбати аввал барои ба роҳ мондани ҷараёни хусусигардонӣ ва ташаккули шаклҳои гуногуни моликият заминаи меъёрии ҳуқуқӣ гузошт. қабули қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи молу мулк, дар бораи иҷора, дар бораи хусусигардонӣ, барномаи гуногуни давлатӣ, нақшаҳои стратегии хусусигардонӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пойдевори қонунии ба миён омадани шаклҳои гуногуни моликиятро дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намуданд. дар шароити иқтисоди бозорӣ ва талаботи рӯзафзуни ҷомеа фаъолияти самарабахши корхонаҳоро бо пешниҳоди молу маҳсулот ва пешниҳоди хизматрасонии рақобатпазир тақозо менамояд. аз ин рӯ раванди хусусигардонӣ метавонад ба беҳтар гардидани вазъи молиявии корхонаҳо ва таъмини шуғли пурмаҳсул замина гузорад. дар шароити ҳозира раванди хусусигардонӣ дар ҷумҳурӣ барои ноил гардидан ба мақсадҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳо ва мусоидат ба мӯътадилгардонии вазъи молиявии онҳо, таъсиси сохторҳои истеҳсолӣ қобили рақобат, баланд бардоштани сифати маҳсулот ва мӯътадилгардонии сатҳи нархҳо, бо молҳои хушсифати ватанӣ ғанӣ гардондани бозори истеъмолӣ, таъмин намудани шуғли ҳурратари аҳолӣ бо ҷойҳои корӣ, ҷалб намудани сармоягузории дохилии хориҷӣ ба истеҳсолоти кишвар ва ташкили корхонаҳои муштарак бо ҷалби сармояи беруна нигаронида шудааст, ки ин пеш аз ҳама ба баландбардоштани сатҳи некуаҳолии халқ мусоидат менамояд. бояд тазаккур дод ки ҳар як тадбирҳои андешидашудаи ҳукумати мамлакат баҳри суръат бахшидани рушди иқтисоди миллӣ, баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум, таъмини шуғли пурмаҳсул ва бо молҳои хушсифати ватанӣ ғанӣ намудани бозори истеъмолӣ равона гардидааст. бинобар ин агар ҳар як талаботи меъёрии қарору қонун ва барномаю стратегияҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат қабул гардида пурра мавриди амал қарор дода шаванд, ҳамон андоза рушди соҳаҳои воқеи иқтисодиву иҷтимоӣ таъмин мегарданд. Дилшод Ҳакимзода, мақсад ахбор. соли 2024 дар Тоҷикистон аз рӯи 50 касбу ҳунар 12000 нафар соҳиби касб буданд. ин нуқта зимни баргузории якҳамоиш дар кумита оид ба таҳсисоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардид. тибқи дурнамои барномаи касбомӯзии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҳамасола дар муассисаҳои таълимии таҳсисоти ибтидоии касбӣ шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба касбомӯзӣ фаро гирифта мешаванд. гуфта шуд ки дар ин давра дар самти таъмини татбиқи натиҷабахши стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030 ва ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта аз тарафи кумита барномаи давлатии рушди муассисаҳои таҳсисоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 таҳия гардида барои баррасӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд. таъкид гардид ки соли 2024 73 номгӯи китобҳои дарсӣ таҳия шуда, аз ин шумора 50 номгӯи китобҳои нашр шуда барои истифода ба муассисаҳои таълимӣ пешниҳод шуданд. ҳамзамон стандарти салоҳият ва барномаҳои таълимии модулии 31 касбу ихтисос таҳия ва ба тасвиб расонида шуда ба муассисаҳои таълимии таҳсисоти ибтидоии касбӣ фиристода шуд. бо мақсади беҳтар кардани сифати таҳсил дар 36 муассисаи таҳсисоти миёнаи касбии равияи тиббӣ аз рӯи 13 ихтисос дар заминаи синфҳои 9 ва 11 нақшаи таълимӣ, инчунин 70 нақшаи таълимии равияҳои техникӣ ва технологӣ ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонии таҳсил таҳия шуда мавриди истифода қарор дода шуданд. тибқи иттилоъ айни замон нақшаҳои таълимии равияҳои фарҳанг ва санъат аз рӯи 24 ихтисос мавриди таҳлилу корбарӣ қарор дорад. имсол давраи якуми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсисоти миёна ва олии касбӣ аз 1 март оғоз гардида то 30 апрел идома меёбад. ин нуқта зимни баргузории якҳамоиш дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд ки тибқи тартиби наве ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат тасдиқ гардида соли 2025 якчанд даври ба қайдгирии довталабон гузаронида мешавад. баъд аз ба қайдгирии довталабон дар даври асосӣ даврҳои иловагии он
моҳи июн, моҳи сентябр ва аз 29 октябр то 7 декабр гузаронида мешаванд. Барои даври якуми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказронидаи дохилшавии соли 2024 дар 59 шаҳру ноҳияи мамлакат нуқтаҳои доимӣ ба қайдгирӣ ва сайёри ба қайдгирӣ ташкил шуданд. Тибқи иттилоъ соли 2024 теъдоди умумии довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбие ки дар ҳама давраҳои ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои марказронидаи дохилшавӣ номнавис шуданд 89 124 нафарро ташкил медиҳанд. Аз ин шумора 8904 нафар, яъне 11,1% нисбат ба ҳамин нишондиҳандаи соли 2023 зиёд мебошад. сатҳу сифати таълиму тарбият дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Спитамен бо истифода аз усулҳои муосир муҷаҳҳазгардонии таъсиси кабинетҳои фанӣ ва дигар чораҳои муассир баланд бардошта мешавад. Гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Спитамен 34 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷиҳати таълими хуби наврасон дар баробари муҷаҳҳазнамоии синфхонаҳо, ҷалби омӯзгорони соҳибтаҷриба, истифодаи методҳои хуби таълим дар омӯзиш ва иҷрои нуктаву нишондодҳои барномавии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба баланд бардоштани сифати таълим, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва илмҳои дақиқ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда, ҳоло мувофиқ ба барномаи таълимӣ дарсҳо пурсамар ҷараён мегиранд. در مؤسسه رقم 14 هفته استرونومی و فیزیکا را گذرانده ایستاده‌ایم. ساعت‌های تربیوی می‌گذرانیم، درس‌ها را با شوق‌آور می‌گذرانیم. با خوانندگان اصول‌های اینتراکتیوی می‌گذرانیم و در اصول‌های اینسرتی ما نیز با استفاده می‌بریم. بهره بهتر نمودن صفت آموزش، فراهمسازی شرایط خوب تعلیم مطابق با زمان معاصر در نزد مؤسسه‌ها، صنفخانه‌های علاوگی، آشخانه، کتابخانه و همزمان در یک قطار مؤسسه‌ها نو کردن در تریزه‌های صنفخانه‌ها انجام داده می‌شود. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 ساختمان آشخانه برای خوانندگان مؤسسه در مرحله انجامیابی بوده، آخرین مرحله کارها اجرا می‌شود. تصمیم جهت بنیاد آشخانه بنابر موجود بودن طلبات و بنای علاهیده عملی شده در این برابر در تریزه مؤسسه نو کرده شدند. برای آمادگی خوانندگان مؤسسه با آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است این فروغ معرفت ساختمان بنای علاهیده کتابخانه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 جماعت دهات سربند در نظر داشته شده است. لایحه آماده و روزهای نزدیک کارهای ساختمانی آغاز می‌یابد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 دهات استقلال باشد با کوشش مأموریت مؤسسه سهم والدین برای فراهم آوردن شرایط بهتر تعلیم به فرزندان 150 در تریزه‌های قبلی به پلاستیکی عوض کرده می شود و حالا بیش از 100 عدد تریزه‌های پلاستیکی نصب کرده شده بیرون از ساعت درسی کارها انجام داده می شود. در مؤسسه رقم 27 که دارای 34 صنفخانه و بنای کلان تعلیمی می باشد همین گونه تدبیرهای بهترسازی شرایط تعلیم راه اندازی شده است. بهترسازی شرایط آموزش، تشکیل درس‌ها با عیانیت و واسطه‌های دیگر تعلیم در مؤسسه‌های تعلیمی و برگزاری محفل و مشغولیت‌های گوناگون در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه سپیتامین بیانگر آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تشکل قابلیت ذهنی نورسان خوانندگان توجه بیشتر ظاهر می‌نماید. روز تا روز سطح و صفتی خدمترسانی طبی به حال کشور بهتر می‌گردد. در این روند در ناحیه 5 ولایت خاتلون نیز یک زمره انشاءاتی ساحه از نوسازی و بنیاد گردیده در این زمینه به حال خدمت با صفتی طبی رسانیده می‌شود. گزارش در این خصوص. бунёди иншооти соҳаи тандурустӣ таи солҳои соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат бештар ба роҳ монда шуда сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар сатҳи баланд қарор гирифтааст. дар ин даврон дар ноҳияи 5 вилояти хатлон бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ватанӣ ҳамчунин ҷалби шарикони рушд бунгоҳу марказҳои саломатӣ бунёд карда шуда ба сокинон шароити хуби ташхису табобатӣ муҳайё карда шудааст. айни замон дар ноҳия 34 бунгоҳи тиббӣ ва 12 маркази саломатӣ мавҷуд буда дар онҳо 47 нафар кормандон ба аҳолӣ хизмати босифати тиббӣ мерасонанд. дар соли 2024 дар 8 бунгоҳи саломатии ноҳия сохтмонҳо шурӯъ карданд ки аз инҳо 6 бунгоҳи тиббӣ сохта ба истифода дода шуданд. инҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти ноҳия дастгирӣ ёфта сохта ба истифода дод. инчунин 2 бунгоҳи тиббӣ аз ҳисоби соҳибкорон сохта ба истифода додем ки дар ин деҳо умуман бунгоҳҳои тиббӣ набуданд ва аз тарафи соҳибкорон сохта ба истифода дода шуданд. мо масъулини соҳа ба боварӣ комил гуфта метавонем ки фаъолияти
хизматрасонии тибби худро дар ноҳия хубтару беҳтар мекунем. бунгоҳи тиббии деҳоти бурхиёни ноҳия ки 1 сол қабл ба истифода дода шудааст аз 4 ҳуҷраи корӣ иборат буда имконияти беҳтари фаъолият барои кормандон муҳайё мебошад. 6 моҳ мешавад ки мо дар ин бунгоҳи замонавие ки барои мо сохтаанд мо кор ва фаъолият карда истодем. аҳолии мо 1244 нафар, 315 та хуҷагӣ. раҳмат ба таъсисдиҳандаи ҳамин бунгоҳ ки ба мо ҳамин хел шароитро муҳайё кардааст. ин моро водор мекунад ки мо бо бештар хубтар ба халқ хизмат кунем. дар раванди иқдомҳои созандагиву бунёдкорӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия низ чунин бунгоҳу марказҳои саломатии деҳотӣ қомат афрохта сокинон дар маҳалли зисти хеш ба ташхису табобат фаро гирифта мешаванд. масъулин ният доранд вобаста ба имконот боз ҳам сатҳи хизматрасониро дар марказ ва деҳоти ноҳия беҳтар ба роҳ монда дар ҳифзи солимии ҷомеа саҳмгузор бошанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи 5 Ахбор. дар муассисаи давлатӣ маркази ҷумҳуриявӣ такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ аз рӯи ихтисосҳои гуногун ба анҷом расид. тафсилот дар ин хусус. муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявӣ такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон фаъолияти босамари таълимиро ҷиҳати иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда курсҳои такмили ихтисосро барои кормандони соҳаҳои сайёҳӣ хизматрасонӣ ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбии мамлакат аз рӯи 16 ихтисос аз ҷумла роҳбалад, экскурсовод, турагент, туроператор, кӯҳнавард, пешхизмат, ходими меҳмонхона, ошпази таомҳои миллӣ, ошпаз-қанот, нонпаз-қанот, фурӯшандаи маводи хӯрока, ҳунарҳои мардумӣ, дузанда, ороишгар, хизматрасони нақлиёти мусофирбар ва маҳорати педагогӣ ташкил намудааст. дар маркази ҷумҳуриявӣ такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ҳамзамон курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзии 1 моҳа, 2 моҳа ва 3 моҳа аз рӯи 21 касби омӯзишӣ роҳбалад, экскурсовод, турагент, туроператор, кӯҳнавард, пешхизмат, ходими меҳмонхона, ошпази таомҳои миллӣ, ошпаз-қанот, нонпаз-қанот, ҳунарҳои миллӣ, дузанда, сартарош, фурӯшандаи маводи хӯрока, забони русӣ, англисӣ, олмонӣ, хитоӣ, асосҳои омӯзиши компютерӣ, хазинадор ва барномаи 1С муҳосиб ба роҳ монда шудааст. аллакай дар маркази ҷумҳуриявӣ такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 17 нафар донишҷӯи донишгоҳ курси кӯтоҳмуддати омӯзишии ройгонро аз санаи 4 декабри соли 2024 то 15 январи соли 2025 аз рӯи касб ё барномаи 1С мусоҳиб гузашта соҳиби сертификат шуданд. инчунин дар марказ 40 нафар омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат, 20 нафар ройгон ва 20 нафар шартномавӣ курси такмили ихтисосро аз рӯи равияи маҳорати педагогӣ аз санаи 13 январи соли 2025 то 1 феврали соли 2025 гузаштанд. имрӯз ба ҳамаи онҳо дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатнома аз ҷониби раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон супорида шуд. дар ин баробар 20 нафар омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар донишкадаи байналмилалии Левакан ва 20 нафари дигар дар донишкадаи байналмилалии Хуҷанд аз рӯи равияи маҳорати педагогӣ дар муҳлати муқаррар гардида курси мазкурро хатм намуданд. курси такмили ихтисос барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбии ҷумҳурӣ аз ҷониби олимони варзидаи мамлакат аз рӯи фанҳои педагогикаи умумӣ, психологияи умумӣ, асосҳои маҳорати педагогӣ, этика, одоби муоширати касбӣ ташкил ва гузаронида шудааст. дар маҷмӯъ 80 нафар омӯзгор курси такмили ихтисосро аз рӯи равияи маҳорати педагогӣ гузаштанд. аз ин шумора 35 нафар занон ва 40 каси дигар мардон мебошанд. ин тадбири шоиста ҷиҳати иҷрои амалии нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри беҳтар намудани сифати омӯзишу таҳсилот ва такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои мухталиф
انجام داده می شوند. سیاحی یکی از ساحه‌های رشدیابنده و سردرآمد اقتصادی جهانی ارزیابی می گردد. بنابراین در این سمت تیار کردن متخصصان ورزیده و وسیع نمودن ارزش‌های مهمان نوازی، سهمگذاری در بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها برای معرفی بیشتر تاجیکستان چون کشور سیاحی بین المللی اهمیتی مهم دارد. کورس‌های تکمیل اختصاص و بازآموزی از روی اختصاص‌های گوناگون در مرکز جمهوری تکمیل اختصاص کارمندان ساحه‌های سیاحی و خدمت‌رسانی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان من بعد نیز ادامه می‌یابند. ظفر خیمزاده، بهادر قربانزاده، جاوید نظامی، اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. تنصیحات و خانواباد بمانید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 5 فوریه سال 2025 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرآورده به بارش پیش‌گویی می‌شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 8 درجه خنک و روزانه تا 5 درجه گرم می‌شود. در شرق ولایت شبانه 29-34 درجه خنک و روزانه 11-16 درجه خنک می‌شود. در ولایت ختلان هوا تغییرآورده به بارش پیش‌گویی می‌شود. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم و روزانه 11-16 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های دامن‌کوهی شبانه 2-3 درجه گرم و روزانه 6-11 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوخت هوای تغییرآورده به بارش پیش‌گویی می‌شود. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 2-3 درجه گرم و روزانه 6-11 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 5-10 درجه خنک روزانه تا 5 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییرآورده به بارش پیش‌گویی می‌شود. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه تا 5 درجه گرم روزانه 11-16 درجه گرم می‌شود. در ناحیه کوهی شبانه 6-11 درجه خنک و روزانه 2-7 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوا تغییرآورده به بارش پیش‌گویی می‌شود. حرارت هوا شبانه 1-3 درجه گرم روزانه 2-13 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع باد و هوا به شما تبریک خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.